Pozdrav još jednom, YouTube, evo mene ponovo sa novim tutorialom. Ovoga puta za sve ljubitelje bandikama donosim nešto novo. Naime, napravio sam jedan keymaker s kojim možete besplatno da registrujete svoj bandikam. Znači, download je besplatan, link je u deskripciji. No survey, nikakav kurac drugi, samo sve pre. Kada skinete Keymakers, ako već nemate instalirani program, skinete bandikam, kada ga instalirate, evo na taj Keymaker, kada ga instalirate, onda uđete ovdje u Keymaker, taran, sada malo čekate, a sada ukucate vašu email adresu, ja sam ukucao već, moj je registrovan i kliknete na, pa je to, registrirajte, ukucate vašu email adresu, ili koju god želite, registrirajte. Vidite, tu short, evo, upred nešto gmail.com Panika, to ste skoro. To je bilo to od mene, do sljedećeg tutoriala, pozdrav.